Alenka, imajo to tako snemanje petiča, ne vem kjerič, pa še vedno nobene sveče nisem prižgala. Kokos. Gledam, da sem se probala obleči na pol ena morska dekajca, bolj te pastelne barve, če slučajno to grunto. Verjamem, da mi ni uspel, ampak danes bomo govorili o morskih dekajcah oziroma o morskih ljudeh, ne vem zakaj, mora biti nujno dekajca, lahko je pač karkoli. In o novih dokazih, ki so jih najdel povezali z njimi. In Alenka je zelo hitro zašla mogoče na TikTok in je tam najdla toliko posnetkov, da jih drugi niti ni iskala. Ta video bo delno za razmišljati, delno bo pa malo bo smešen. And of course everyone said it's somebody in a mermaid suit because mermaids are mythical creatures, so therefore they're not real. And then I came across this footage and it's very, very convincing, let's say. I'm gonna add it in now, so watch the full thing and then comment down below your thoughts. V Nashvillu v Ameriki. Pogledala je v kamero. To morsko biti izgleda, da je v fule bolečine. Zvija se, no, prav tako se zvija, da ni srečna. Ta je bil pač en v njih. Dude, just don't, like, premika se k en res slab robot oblečen v preveč kože. For any community, you're a natural water body. But sometimes it's not only fish that are caught on those fishing lines. Ribiče so ujeli nekaj, ker ni riba. Island, New Zealand, for instance, caught a suspicious-looking animal in 2014. At 2014. first, they thought they had stumbled upon a dead person. On the other hand, there are entirely different parts that you're likely to see on an aquatic animal. It was a bizarre find, and naturally, one that got people talking across the whole of New Zealand. The police were just as puzzled as the general public. To help with unraveling the mystery behind. Več ne bom vrtela, ker itak pa ne pokaže več. Edinkrat, ko pokaže to bitje in tam je tak, všeč mi je, da ni čistka iz filma, všeč mi je, da še vedno nekak človeški zgoren del. Mislim, všeč. Se ne gre za to, kaj meni všeč, ampak pač ta ne deluje toliko slab narejen, kot prejšnji, da bi rekla, da je nemogoče. Pridi gor, pa nehaj mjavkat. Pridi. 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 Ja, pridi. Zivjo. O morskih dekajcih govorimo o ribicah, ki jih ti ne papaš sploh. Dost? Gremo, ok. 2017. Spet so ribiči ujeli. The video shows a mysterious creature that looks like a half fish and half human. But unlike other mermaid sightings we see in real-life movies, this creature is not having a human head. People are Očitno pa tudi ni kaj. Očitno pa ni bila. creepy-looking creature online, and they believe that they found a real-life mermaid. What do you guys think? Write in the comments below. A lahko jaz na glas rečem, da imaš 4 joške? Anyone 4 joške? Da so moški pa je fulno... Ni čedna, ampak 4 joške, ampak ni lepa, ampak 4 joške. Kako se lahko vidi? Kaj pa, če pač riba? Ok, če kdo kaj več od mene videl svaka čas, jaz le vidim ribo. Mogoče je malo bolana, pa se čudem premika. Jaz sem videla človeškega tle. Next! Look at how fast this mermaid swims back into the water after she realized that she was being recorded. Whether you believe in them or not, footage of alleged mermaid sightings are showing up everywhere lately. So I'm going to be doing a series all about... Meni se zdi, da tako ekstremno CGI hitro odskakla v vodo. Tako lepo, da je zabluren, da ni treba tako dobro posnetka narediti, ker meni se zdi fake, ampak tako ful čudno odskakla, tako pang. Tako nerealistično je, ker če je to normalno telo, tudi če je bolj odporno, še vedno naš skakal po teh skalah, črepinah. V glavnem, meni ta ni. Ta nasleden, zdaj pa to naša kraljična, ker zaradi tega sem se odločila ta video delati, ker je ono, kva?
utegne biti jezer, se pravi, utegnemo imeti sladkovodne morske dekelce. Sladkovodne morske dekelce. Drugo, she was, vse pravno, tako je, pa tako dela z glavo, pa ful preč nazaj, da vrat, in pa tle nima las, pa ima pa tle naprej lase, da ima plešo in te lase tako bolj štrlijo, da besedno, kar malo starejši gospe, ki bi imela potencialno sive stare boge, in pol, ki te pogledaj tako. Za tega naslednjega se še nisem čisto odločila, koliko sem proti, gremo pogledat. Kar recimo ni vedel, da to snema kao. It was just sitting there on the rock, perhaps sunbathing, not paying attention at all to the boat that was slowly passing by. It's probable that the person shooting this footage did not notice the creature on the rock, because no reaction can be heard during the time when the creature was in frame. Ok, so, grejo mem, oni ne reagirajo, ker ga ne opazijo kao in on tudi ne reagira, ker mogoče ni videl, mogoče ga strah, mogoče pa kip, ki so ga gor postavili. Mogoče, sam povem, mogoče morajo preveriti na Google Mapsu ali pa pri tej državi, karkoli što je mesto, če imajo slučajno ten kip, pa ne vejo. Next. No, to je pa primer, ki izgleda lepo. In lepo nam izgleda po mojem razloga, ker smo navajeni takega luka iz risank in filmov. Problem je, da izgleda toliko dobro in toliko lepo, da dvomim sploh, da bi bil to nekdo igralec, ker dejansko obstaja poklic, ker so ženske morske dekelce, verjetno moški tudi morski dečki, whatever. Taki bi lahko nekaj zelo podobnega uprizorili, če vprašaš mene, ampak v tem primeru meni se zdi, da je to samo odlomki iz enega filma. Naslednji je končno primer, kjer bi se jaz ustavila in rekla, dvakrat pomislim, ali je mogoče res, ker pač končno mečkam realnosti. Mrtvi tjulenj, ja. Moram ustati, on reče, sem mislil, da je tjulenj, ampak ne, ker je imel rep od morske dekelce. Kaj pa če bi rekel, verjetno ni tjulenj, če ima glavo od človeka, ki ne ima rep od morske dekelce. Tale je zanimiv. To je posnet z dronom migracija morskih dekelc. A kdo ve mogoče, če je to kakšna žival, ki enak izgleda, ko se selijo? Veš pa fun fact, da bi morske dekelce migrirale v vodi, če bi obstajale. In zakaj? Ta naslednji. Kaj je to? Ugledljivo. Ta riba res ni nesrečna. O moj bog. Tole se ful predstavlja, kakor dva kolega je rekel, daj mu dela rep, daj gor pa pet v vodo, pa ful bo tako realna morska dekelca. In on snema in tako, daj še bolj oplete. In ona pa malo tako, Mečkam me skrbi pri tem videu, da mi bo prepovedali veliko teh posnetkov, da se vrtijo na YouTube. Bomo videli, držite pesti. Dragi moji, to je to, kar se updateov glede morskih dekelc tiče. Update govorim zato, ker sem o tem že govorila. Video bom poskusila ne pozabiti linkati spodaj, da si ga lahko prvega pogledate, pa bolj tako legende, mitologijo in tako naprej. Se kar poglobila, takrat zdaj pa bolj gledamo, kaj prihaja na plano. In jaz iskreno sem malo razočarana, lahko bi bilo bolj pristno, bolj legit, bolj... Že to, ker ljudje šerejo, kao to pogled, to zgleda legit, bi bilo lahko bolj na nivoju, ker tole ni nekaj, no, tako 1-2 vmes tam je tako mogoče. Dragi moji, upam, da naslednjič take stvari bomo že lepo skupaj na streamu gledali, da to vi lahko vam direkt komentirali, kaj si mislite. Kaj čakam, glavno, to je to za danes, Ellen, mama, radi si me tečo. Bye!